Yani beti mekrangia tinga swala ke mingi na ndibeso na dawati singale chala tiba ngatima kwa singati dal motibe Afrika dal motile ngosunga na tisiriri ababa mama yaya ngambe ala sukwa ke na dawati singale chala ndibeso mi barala mingi simuna la kwa nzoni gango na chakota sangote tila kuisome ko zoni kwa nzoni matangati amama na amama tibe Afrika kwa bigisa ngapepe atangati amama ti dunia mobimba akutalcha sangote na ketunga so avec l'associé cause au moment de Afrique Brigitte Touadéra le Goufadé si le tout approché tatulo nambaketi London titangon mbotinzangi wa omnisport si lona la sala matangati amama tindalti muso ekita fadi akamanda sa ko ndo na chakota sangotie tila kuiso cause Belobia Félix Moloua le kutulo fadila nambaketi dans un bataillon Baptiste bataillon Totani si le dutinati kota kapati samnon zapati ngo singira mingi na zapana na pekoti sosi biatu kodo fosa constatera akiri asoro le tumara cause benubia mokozi tungurubia fada sango na ndoni ndalti a wago singati Yannick Gobinam ngana Alvin Bombari awa be Afrika sosia ke upono na pekoti akunza paso apika na chala ngososi akunga chala buba mingi wala da chala kumbi benubia solo ke bateri timu maboko na azo soti ngwa sinala lumana peko pepe lugu na tere chala na bikwa kusa ngososi lumuna la amenagba sokoti yaku pasi chala na pekoti aiti ngoso asinala fati Eric Vidakbango yanga na matiteron ngoy akiganda ndo soti muna asango kwe na ndoni fati na chakota sango chechila kuiso ala kiba ngala kima asango changuru aketiso akibiri siazia wa kapati bikango ndemboti zangi ndalti awaze so akipikani na ndoti baza bangata tu swala ke bana limotala akibiri siasia ngati kapati bikango ndemboso ani kwa tambla biri nambakiti londoti omnisport ababa mama kutalcha sangunila yeke gufatuna cha sanguni kwa akona akota tuza fa kutalcha sangutie cause mama tibe Afrika Brigitte Touadéra le tutifade la sola na popote tachilo nambakiti londoti tangunde mboti zangi na omnisport ji bangi silula la sala matanga mingi matanga ti amama ndalti muswekida fadar ke bangala ke ma asanguni kwa na cha kutasa ngoteti la kuisu cause benubia mkonzi gurubia Félix Moloua le gouverneur Poso nambakiti dans Zapa Baptiste bataillon Totani sur le dutina timu kutaka patisa mnonza pa timu singira mingi na Zapa na pekoti so sibia tikodo fosta Constatera akiri asorolo tungana cause benubia mkonzi gurubia tinga sa kokona ndoni ekezile gina wagosinga tiso akufatika pa nambagi kayani ke gobina ngana Alvin Bombari Kotaka parti sombe la tikiringo singila na nzapaso amulege na kojo belegbea Félix Moloua tifa anzonie kweso sinzapa asara na ya finitilo na yati fango tenetilo Dr René Malepu solo soroni na yati beti ti som sokuta gereni ake balimbrambra na doni omeneso kete gereni ake bala kona useti sinabala kona osho lo unda na awama be kweti tene ala kiri lakwe singila na nzapaso si asara ala na tapandeti David alimbi sizo oko alimbi unda teretilo na yesimbiling bikiri na ni na l'Éternel wakwatinza parti dans Zapa Baptiste bataillon 3 amungo esotifa akusala sosi kojo belegbia asara ni na legeti angiacha wanguru na legeti kusala timo boko solo saranga na legeti kwatinza pa singam amumbeni ngo eti sombela na ndotilo sosi aika wakwatinza paso atisala na yanisi asara ni na yati sarango tenetilo kojo belegbia amuko joni singila na Nzapa sosi ayedati sorolo tizalo na ndosolo ekeda nanga lo mwa kongo esongati kiri singila ngana gbiati kodro ndali tiso gbiati kodro akira sorolo ti fani uta na liti nguru gbiati kodro ti be Afrika lo mwa kongo eso ti unda na owa be Afrika kwa ti sara kusala mingi ndali ti maingo ti kodro tiala kiri singila mingi Nzapa na ti Nzapa ti pene e ko ngata de te encore na ndosolo de gabe kiri singila lo mingi nous merci parce que so zala beti gbiati kodro si gbiati kodro so et que birumbiri kwa na mata beta na bena South Africa modo yeda c'est le mot za petit gbiati kodro so mais gbiati kodro tene il faut kodro tiso a changer mais tout a changé il y a ngati kodro ne kwa il faut d'abord kutinza iye kodro ti iye tati e bumbi sara kwa ako tete na zwa sara gichimbe gitlo kape e bumbi tere parce que ngo so gigena ngangu mais tana i zanza para de si il était là pour ti boum pas ti par exemple on a donné par la gaïti pene donc là de tomber là de ce quoi ambassadeur milimide ambassadeur sonné manière tete la kila contre ça pour zanza pas venir munga wulayi i wareti ngangu tete sama bana tete na zanza de gaïti sara quoi c'est
amengele contre pas dans une kotaka pati sombela ti kilingo singila na nzapa so a wara angoi ti gonda anga na voro. Sanguti kodola quoi solo que gwande na reti kama pour souti États-Unis mouvement États-Unis sundurna ke MCU tiga mokozi batati bongi akelaso akimbrimi yapa kara portia ondien di abazen lo veni si lo tiga mokozi batati bongi na reti kama pour souti MCU aketonga so si lo londo biri tiguna tiagba vaka akona tiagba vaka gumba ya tiga batati bongi kwa tiwara awa wango so akina tiagba vaka so si lo mitite lo fanga tele ti betilo ti undanga na la titene ala sorlo ande mingi solo mingi titene loga mokonzi bata ti bongi matitero sungo ngana alve bombari amupe koti akutazo so ala kumna ya sanguna ndoni ngaliti kapati sorongo mokonzi batati bongiso aike pusundurunduru wadengo gapati bumbi kama porosuti MCU Adrien Porcade abazen asarambini pengba atambla na yati agba vakati batati bongi sona tereti lo mokwara alaso aike amuzu vokosu si aike bandulando teneti agereti akusala tilo mokonzi ti bumbi ti awali wadengo buzina contre tibe Afrika sunduru ereni aike fafika ngana alaso aike abwako de tindo kwati la douane wala truguti économie ala loloto nazo okoti tene ala gui na yati avaka ngana agba vakati batati bongiti tene ala tombera na amulengeti kotombu ala so aike awa wango lando kapati sorongo mukozi bataso aike posunduru nangoti tambla so amupasana ala titene ala pika apatara ndende na ala so aike awa wango tifa gereti akusala titene amungangu na pialo sosi de ya porse abazen azana sesi teneti maingo ti kodro ti be Afrika ngobo ti kusala ti lo aike ti tene lo ma na lo bebe ngando lando teneti akusala sosi alingi ti tene amungangu si gbata ti bongi alingi ti tene agaiso tene bongi la koked nango ti tambla so porse de abazen solo ike mokonzi ti bumbi ti awali wa dengo buze na kodro ti be Afrika lo timbi terrain na abumbi ti ala so aike sala kusala ndende ala so aike na yati bumbi ti awali amokonzi ti avaka ngana amaseka ti tene lo fam brimbri gereti pialo solo zana sesi tene ti maingo ti kodro ti be Afrika. Sanguti kodola kwe awa be Afrika so ke upono na nembeso na pekoti ya ngunza paso apika na cha langoso na kwatati bonga na koloso nguru bongi si akumba cha buba mingi ake na biko kuswa onso si benu bia solo ke batene ti mungo maboko na so eti ngangwa sinala Josiane Lin na be makasui lungba na peko pepe luguna nduru na terita wa be Afrika so si lumuna la ambe na gbati tene ayapu na pasi tsala tinga sangu kuna ndune ke zile gina wa kusinati Eric Vida kwangu yanga na matitero sumwe so ake nduru na pekoti akusa so kwati muna ya sangu na nduni aike ababanga na mamati ya se waswa kinati bavaka mbasambala bavaka gomba ya batati bimbonga na begwati otanisi ayamba agbakuruso molimbi ti wara akopoti litida akeketi lekengona da a point bash ngana akonja na amina gbakuru ndende sondo kusala ti gbene gbaswa batenti mungu mamboko na la sueti ngangu asinala amuni tika ipalitana na pekota ngunduzu so apika mokozi tindo tukundusu si atambula tikandi agbakuruso afangangati alaida tipusundura tereta mulingiti kodoso na bango angangu sondo kusati gbenigbaso abati timungombo konala so yetingangu asinala na gbebebe ngondo ti gbenigbiani so ke Joseph Lin be makasui amulingiti kodoso yamba agbakuruso aikenanga mingi singala kiri singila ike très reconnaissant tona iwara mungu maboko so beti akenangia na tatene biani confirmer so kodroti akinduru ti maboko na inangu so ikenati pale vraiment kotangia ti beti a penser que na besoin qui n'a pas parlé bon moi comme kana au condition mingi na se watu mwaketamani so akiambe na shonango bola akama ndutia kujuni na iskene aisa muna imuni ile kinando titele kina mingi dana tangantene ibasunza papesa na diga alingbi inga so ada mingi awara akpale na pekota kota ngundu susi apika na batati bonginga na kodoso ngoro batati bongi si mingi ti asewa ainga ndoso ala lingbi titene ala lango da pepe amunga na ndo kusala ti benigba so abateti mungamboko na ala so etingangu asinala angala kwe na nduzu ti mungamboko na amulengeti kodoso si aikena yakpale
sangoti danzapa ti acha kota sangoti ti la kuisa ke ti so danzapa reve betel ti batati bongi ke la sosi la danzapa so ayamba men kota matanga ti zang maboko nando ti ala soira tene a serviteur nga na servante so ngotala ko asi bala kono kutunga so ke la sosi azama bako nando ti ale Fabian so matanga ni ko atambla fade na selati boiti nzapa Christian Malanganga na akuta zuti dati nzapa so aganga fade mingi ti duti na ti kota matanga so tinga tene konandoni ke zilege na wagusinga ti grand bonheur ya nguminga na Cheryl Malmbasa so fade na mbagika ala ko ayeke bala kono oku ayeke ungo ti ala so si ayeke ga afini awakua ti nzapa so airi ala ti tene ala sala kusala na tere ti awamabe so ayeke sombela nzapa na da ti nzapa so iri ni ayeke église du réveil Bethel de Bangui afini azo so nzapa iri ala mo yeke wara pasteur oko mo yeke wara ala so airi ala a-évangéliste so na popo ti ala mo yeke wara awali use mo yeke wara adiacre so ungo ti ala ayeke miambe na popo ti ala mo wara awali ota nga na awali ti pasteur use so ala yeke duti ande na tere ti awakua ti nzapa ti tene ala mu maboko na ala na ya ti kusala ti ala ti ala oko zango ala na ndö ti mbata ti kusala ti ala alondo na zango maboko na ndö ti ala nga na zango mafuta so airi tënë nzoni na ndöni si ala lingbi bia ni ti wara hingo ti nzapa na tere ti ala ti sala kua so na dawa ti ala so ayeke amembre ti église ni nga na akota awakua ti nzapa fini wakua ti nzapa so aza mafuta na li ti lo si amu na lo aye ti kua ti lo so ayeke tongana mbeti ti nzapa nga na mbeti ti sepelango nzapa si ala kue so ayeke na tere ti lo azanga mafuta na li ti ala ti tene amu na ala ngangu ti tene ala sala kusala ti ala mbeni diaconesse oko so aza mafuta na li ti lo lo yeke fa ngia ti be ti lo ngia ti be ti mbi so ayeke mingi ngba ti so sango kusala ti diaconesse ayeke ngangu mingi tene ti so ya diaconesse yeke tongana abue so airi e tongana abue ti ya ti da ti nzapa abue so ayeke veye na ndö ti da ti nzapa sango kusala ti bue ayeke facile ape ngia ti be ti mbi ayeke na ndapre so si mbi ga ta bue ti nzapa mbi na aita ti mbi so nzapa soro ani nzapa ayeke pendre ye mingi tongana mo yeke na nzapa mo yeke tambula na mbeto ti nzapa nzapa ayeke gue na mo jusqu'à mo wara couronne ti mo na fango tënë ti nzapa na ya ti kota matanga so na ndapre so lo so lo yeke mokonzi ti alliance ti ya église ti Centrafrique lo goda ti fa tënë ti lo na ya ti mbeti ti Jérémie so chapitre na yeke ota verset na yeke bala kona oku lo goda ti tene na ala so aza mafuta na li ti ala ti tene ala sala kusala ti ala tongana Johnny Berger so ayeke fa lege na amelenge ti nzapa na ya ti ta tënë bia ni si lo lingbi ti za ala na nzoni lege aza mafuta na li ti ala awe ala dema ala tonda ti kusala ti ala na tere ti ala so ayeke awamabe so ayeke sombela nzapa na da nzapa ti Bethel ti Bangui ti tene ala wa amelenge ti nzapa si atambula na ta lege so nzapa ye dabia ni fade so na sango ti angia ti nguru ti akota asango ti la kuiso ti fona la so ayeke biri si azia wayanga ti kapa ti pikango ndembo ti nzangi ti awazen so ala yeke pika ni na ndö ti gbazabanga wara fauteuil roulant so aye matanga ni kue atambula biri na mbage ti londo ti pikango ndembo ti nzangi na mbage ti omnisport na gbata ti Bangui Fabiani so aye li kue atambula biri na sele ti waenda kubu so ayeke wando kubu ti mbage ti ndokua ti amasekanga na ye ti ngia ti anguru so ayeke pakara Jean Muller Sena sango kona ndöni ndali ti Albert Bambari nga na mati Terence Ngoi kota ngoi ti sarango angia ti awanguru so atambula na gbele ti lo so lo yeke wainda kubu na ndoko agbemi so abatene ti amasekanga na angia ti awanguru Jean Muller Sena so afa mungo maboko ti andokua so si ayeke ti leta na ala so si ayeke asara ngia ti awanguru mbirimbiri ala so si ayeke na nze na tere ti ala si kota lango so ayengere mingi na ndembo use so kozo ndembo ni atingbi awali so si ayeke ti expérience nga na ala ti étoile rouge si na ya ti ngoi ti pikango ndembo so abumbi use so apika apendere andemo mingi si amulege na bumbi ti expérience ti tene lo kinda ala ti étoile rouge na nzangi osho si ala ti étoile rouge angbagi na nzangi ota ngia ti be ti mbi ayeke ti tene mbi encouragé mingi amena mba ti mbi so angba na peko ala sa souci ti handicap ti ala me ala ga milieu ti ti ala zi souci na sangia milieu ti amba ti ala
to chiso isagizo. Oui, ndembona tambla bien. Mais anga jamia keta fai asasi apika i 4-3. Donc, il va toujours courage. Ousen Demboni a Tingbi, Abumbiti a Akoli, Sosi Aketi nouvelle génération Gana Alati a Antiforce. Singo iso amulege na Abumbi Use Soti Pika a penderende Mengi. Mais Yesosi amulege na ala Sosi Aikenati nouvelle génération Titene ala Kinda Bumbi. Ti Antiforce na Nzangi Bala kona ukusi ala ti Antiforce angbagi na Nzangi Bala kona use. Le sosi lo eke wainda kubu na ndokwa gwenga so lo eke fa bibeti lo na pekoti andembo use so. Soit que le championnat dans ce que a démarré a tournoyer la championnat là tant du côté Tiawali na Takolinga. Ibanza na ina ndokata matikata nguru ti akota pialo voilà que kutaka mbati kwa. Suizan c'est na tangu ala ngusa onso. Penser akota beti kwa so ça c'est à Munga en compte fédération so aninga sala mingi lo ti mingi hazo balo pe atene le plus alors que anga nguna mingi donc nati politique ti ikimwa la valeur na ce que il remonte là ce que nati angusa ga ala sécurité applique à manda ko koroti penser que kotanga mingi Kojo pikango ndembeso azangia mingi na beti awabe Afrika sosi yake na mbege ni kasi aikendali ti mungo maboko ti lo sosi lo yeke mukunzi ti ndo kwa fédération ti koroti be Afrika so abatene ti ndembo ti nzangi ti ala sosi yake na nze na tere ti ala porsia de ya abazen sosi lo ye ti tene ngia ti wanguru so agoye na dawa. Lakona leki ti sangu ti anguru ye kisi fasolege na wakusinga ti junior mali abo ti tolumuna epiko ti ndembo so atambula biri na popo ti Paris Saint-Germain nga na Arsenal si Paris Saint-Germain akinda bumbi ti Arsenal sur le kilo mu kangu ti wen ti champion de Ligue des Champions ti tene kangu ti Ligue des Champions ti fan use na peko ti terrain junior mali abo sangu na ndoni. Paris Saint-Germain abuti mutongolo useti kanguti mwen ti Ligue des Champions na pikoti pengba ndembo so biri abagigi na popoti lo na Arsenal atati so bumbi ti Arsenal agudati ngi kojo banda na kanga Ligue pepe na pengba musulu kepika ni kojo miti tene Paris Saint-Germain agui ti kinda Arsenal na ngweti andembo ti dandara atati so Arsenal banda pepe na pikoti ngu apomba na mbagi so ala sara aikegi na ngweti ndembo ti le na lesi bumbi ti Arsenal ala use ala wa Ligue pepe ti tene ala yigi banda atati so moti bumbi ti Paris Saint-Germain kolo wa nganzoni Ligue pepe tene Louis Ngbanda dina pikoti andembusu Paris Saint-Germain aguti Ngbanda ushu ti Arsenal ayingigi otasi amulige na bumbi ti Paris Saint-Germain tene Hakiki na nduti ya sangoti ya yangi ya changuruso si ya kuta sangoti tila kuisa kondani yako ala londo pepeng mangati na tikete sango fadeke ala ke bara ke mba ngigele sango fade ala ke banga ala ke ma asango kwe na nduti kota matanga ti ya mama so atambula fadela sola na mbage ti londo ti tango ndembo ti nzangi wala Omnisport na gbata ti bongi na seleti kozo mama ti be Afrika Brigitte to adera aduti musingila mingi na isuko duti fade si banga ma asango ni akona akokwe fade da tikete tango fade mbeke kirindo so na mungamia metila kuiso ti muna la pekoti asango so kwa na ngati mundi fonze ala mwanzoni. Matanga ti amama ti nguso atambula nzoni mingi ndali ti so amama ti be Afrika mingi akoka pa fade na yati sepelango lango so na gango ti wogbia Brigitte Toadera so azalo na sesa we aduti fade tene ti mungo nzoni gango so eke lo solo gana iriti mokonzi gbata bongi lo tene fade na wogbia nga na azo so kwe agana yati matanga ni sina peko aduti fade suma tene so amunzo ira tene poem so mbeni maseka wali adiko fade so akota tene so elimbi inga na yani lo fa nzoni so mama aeke si lo fanga yenye si mama aeke sara na yati sewa na pekoti akota tene so lo tene na yati suma tene so amufa de lege ti tene a zo kwe so agana yati matanga ni afanala a mama so si ato apendere kobe ti kodro so si na yati akobe so ala to moke wara amara akobe ti amara ndende so kwe aike na yati be Afrika tonga na fala we amufa de lege na wogbia ti muna ala kado wala mbeni koforo ndali ti kota kusala so ala sara lege ako ambeni akota amama so aganga na yati matanga ni ala mulege tonga na wogbia ti munga kado na amama so afto apendere kobe ti kodro ti gati fani na azo kwe so agana yati matanga ni ngo iti adutinga fade na wali kwe so akena yati mouvement Cœurs Unis
ti tene ala nga lege ako aprofite na ngoi so ti mu kado na wogbia ndali ti matanga ti amama ti nguso adu ti wogbia na ya ti akota tënë so lo tene fade lo fa tënë mama tënë so si asepela lango so na ya ni ayeke kota tënë mingi ayeke mu lege ti tene e gbuli ti e na ndö ti akota tënë ota so alingbi sara si kodro ti amai nzoni ti maseka wali pangango lege na akangbi ndende nga na nzoni duti ti molenge na ya ti sewa si lo mu lege ti tene e kanga lege na aye ndendende so ayeke ga na kangbi mama ako alingbi zalo na tereni ndali ti gongo na ando ti seni pepe alingbi mama ako so lo yeke tonga na mama so ayeke na ngo awara lege ti wara tonga na atanga ti amba ti lo kue si ndali ti tënë ti koforo lo lingbi ti tene lo ngba na poko pepe ima akota tënë so wogbia atene fade na ya ti matanga so aita ti li ti be afrika amama ti be afrika akota ti so kue aga na ti matanga so mbege tënë na sago mingi ape mbi mu biri wango na molenge na mama na ya ti tene so tene biri ti laso mbe ti bugi gere ti amama ti tene dunda pardon na ala na yiri ti amolenge so ayeke bivundu na be ti ala ti kodro ti ebe afrika na ti kodro ti dunia mobimba e baza e tene ayeke gi na hige lasi ye na yeke dape na do ti dunia mobimba fade so ambeni amolenge ayeke sara ye ti tene abivundu na be ti ababa na amama ni lasi ngili ti ge ti tene pardon na yiri ti ala tongana ambeni ayeke na popo ti e so si biri mnenge abivundu na be ti lo si ala yeke materi ape ala yeke tënë ape kota pardon so li mu laso alingbi ti tene ala kiri ala buku menge ti ana kade ti lo ti tene ala sara sewa ayeke gi tonga so si fade siri so e hunda nzapa lo lingbi ti tene lo za na ya ti sewa ti ya duti na siriri kodro ti ya e duti na siriri mbie ti tene nzoni matanga mingi na ala mama ti kodro ti e nga na ti dunia mobimba matanga la yeke sara so fade matanga ni ayeke ye so ayeke ye ti sewa tongana e ga gi awe si tongana mo so mo na kete mbu ti nyo wara mnenge amu na mo ye ndo so mo yeke da e sara ngi ani na nengo tere mo nge ayeke ba baba na maloto na nzapa ti lo ala so adui ala yeke anzapa ti ngala zia si nzapa bata ala kue amu nengo ala wali ti kodro ti ane mingi abata amolenge ni lo mu na ala ndara ti tene ala kue baba na mama e lo mu nga ti tene ambeni amama nga dengo ba na amolenge sarango atene kirikiri zia si ala kiri na be ti ala pardon so lo hunda so ayeke ti tene ala kiri na be so ala na tere ti amolenge ala zango nzoni si fade sewa ga nzoni si kodro ti ago na uzu ayeke nzoni hinga e tene matanga ni anzere fade ndali ti groupe musical to iri ti lo ayeke giovanni so na lo zangia fade mingi na be ti amama so kue aga na ya ti matanga ni